welcome Esther Sosthene. Please subscribe Kanda TV. 3, 2, 1. Esther's Day! We'll do the same thing after she comes in. Yeah. Okay, 1, 2, 3, let's go everybody. We from Mutware. Let's go, let's get it. Agenda man. Ajya hagati. Ahavuka ni muvuzi impundu n'amashyi tugakira joli n'amashyi y'urwunge Avance. Avance. Mungu umuntu wumva nigewe gusa abandi bose.
ikomoka iwacu kwa Rugorora, ariko tutavuga ngo nitwe twenyine, natwe hano hari abakomoka benshi bafite amaraso. Twishimye tuneze tukaba tubatahiye tubasekeye tuzabavuga neza uravugabanza. Ushyiramo imbaraga nyinshi. Join. Hi. Hi. Siala Natalia. Hello. Hello. Everybody say Esther. Esther. Okay. We're going to say Esther's Day, okay? Okay. Imbere twasabanaga nk'imiryango, ariko uyu munsi twahisemo kuvuga umwari washimwe n'umwana wacu akamukunda, akaba yatumye duhaguruka umuryango ungana gutya. Uvuga amazina ye, buriya kwicara bakazana amazina, kuvuga bakwe, tuvuga nabyo n'ibishya. Inzu yahabwaga umugeni asabye mu muryango. N'ubundi ntagiye kitageraho ntagiye kitageraho ibyuyi rero